ver. Rosie, wat het jy hier gemaak? Wat het Rosie gemaak? Wie was dit? Rosie. Rosie, wat het Rosie gemaak? Mama se harde werk en jou pret. Ek kom flits maar net die honde en julle geniet hierdie. Jo. Dis verskriklik baie vere, mamma. Dis verskriklik baie vere. Sjoe. Okay, Kaylee. I think we're making it worse. Papa, ze blaas hulle. Wat gaan hy nou doen? Laat sien, ga kom kyk. Maar voor in die skoon maak, laat hy nou maar net gaan gesien. Mooi. Eeuw. Wat heb je gezien? Wie? Christian. Naar de fiets. Ze genieten die net ook.